Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Ka Gaza yi tshama yi sukile, hi ta tsundzuka leswaku a hi khale Raymond wa Gaza boxa na Gagash a yi sukile. Sababu va hi kombisa leswaku se va phahlelana Marieta kumbexani va ve na ndzivalelano. Sweswi Raymond wa Gaza boxa u nghenele Triple T. Hi ta tsundzuka leswaku ku ve na nkandziyiso wa xiyimbeleri Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu na minijere ya vona leyintshwa va karhi va yevula Mapele the Boss. Se Raymond wa Gaza boxa u endle nkandziyiso laha a nga vula leswaku eka nkandziyiso lowu nga endliwa hi xiyimbeleri Papa Rhulani na minijere ya vona swi tikomba ingaku na munhu loyi a nga va rhumetela leswaku va chingela Mapele the Boss. Se eka nkandziyiso lowu Raymond a nga wu endla ku na ku hleketelela leswaku Gagash a nga va a khumbeka, Triple T va nga va khumbeka. Se hi voni Timothy hahlwa ra Thomas a fika a vekela xithombe xa nkandziyiso lowuyani eka xiyenge xa mabulu xa Facebook ivi a tsala leswaku lexi kahlekahle se xi tlangela ka ndhawu ya wrong. Se mi ta swi vona leswaku u hlundzukile eka leswi Raymond a nga swi vulavula. Se hi loko hi sukile ya Triple T na Raymond wa Gaza boxa, leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro. Ndambavisa maluva.